Yaha yego ku episode ya kabiri nuko tuyitanye nakonde kuri Snow Tower yakazode ka kabiri ngenda cyari Bella Grota ntucikwe nundi ntacikwe episode ya kabiri Snow Tower. Izo ni zimwe mu ncamake z'ibyo twabonye n'ibyo twitegura kuzabona. Batangiye kudusamporinga. Filime ni nziza, nawe uyireba uri mwiza, natwe tuyikora turi beza, tayari tukamurika. Ho! Yeah. Episode ya kabiri kuri Snow Tower. Ho! Nakubwiye ngo ni zimwe mu ncamake z'ibyo tuzabona, kandi sinzi ibi byo twarabibonye nibi turabibona. Yeah. Snow Tower ngaye ngo episode ya kabiri nuko tuyitangiye. Snow Tower episode 2 tangire hakuno. Zakurira niyo nkota ya Bloodless Sword. Ndakeka kuza ubuzima bwawe neza ntawe kubangira, bwire naba gutuke ntaba gutesha umutwe, ugomba kuzaba ubuzima bwawe wishimye nta muntu kuvangira. Ngaho minkota wa mwana we uruke yaravuze ngo agomba kumutoza, ariko ntatume amenya byinshi cyane, ngazamwijya giga ngo yo kugira ngo yirindeho yirinde. Yeah. Shimai ingiwe ngaho se nyine fuka mu icyubahiro shanye mpurampura mwarimo. Yeah. Metri White iko bamwita Master White. Shije shifu. Urakoze cyane mwarimu. Uhereye ejo uzatangira kwitozanya n'aba bana basaza bawe. Yego. Uze hari ibyo yabonye araceceka, yatwaye inkota y'umwana. Shifu mwarimu nabaza umuntu twazanye tuza hakuno muri Sun Valley. Ahari urimo uravuga Young Master muri Snow Tower. Yakomeretse bikomeye, ari mu cyumba ari kurekipira. Ejo bazamutwara bamusubize muri Snow Tower, ntazigira agaruka muri Sun Valley. Nimba ushaka kumusezera cyangwa kumuvugisha ari hakurya mu cyumba. Mwana yaraje yamugiriye neza, bamuzanye hakuno nari wasi. Daraho Young Master aryamye. 那天谢谢你陪我守夜，但我还是决定留在。 Ndagushimira ko rwose wemeye kugumana nanjye, gusa 你明日就要离开山上。 ntago wakagombye kuba warabyari bikugije ngo uzikurwaye. Ndumvishe ngo ejo uzagenda. Ndakeka atari bwo bwa nyuma tubonanye, tuzongera duhure. Naje kumushimira byose ni kubwe, yamubaye hafi azikanarwaye, yemera kurwara nyine. Ntabwo ni cyamuteraga ubushyuhe azikanarwaye, twebwe arimo aramushimira nabyibuka. 我们就此约定，日后再相见。 Ngusezanye ko tuzongera tugahura, kandi niduhura uzaba ufite ubuzima bwiza utakirwaye. Musezeranya. Reka ngende mpurampura mu kanya ndi busarari murabizi. Ntago njya nibuririza. Iyi ni episode ya kabiri. Kome maniga yumvaga nawe yagiye. Ntago asinzira
yarari maso yumvaga. Yeah. Tugaruka hakuno mu misozi kuri Sebeya. Hakuno hari umwanya uhari. Mubaze ngo ni hehe? Ibirafasha mu rugendo kandi uruhuke neza. Taza kuba wagira ibibazo mu rugendo urizi ko wakomeretse. Hayi urakoze cyane. Tumara igihe kinini cyane none do uragiye. Yandemera rwose ko hari imigisha ariko ntacyo. Ako muzehe. Ni shema shoko byanda. Farya rugira santima muzehe. Tiboze barashaje ariko ngo ni muzehe. Yitwa Master White. Ani igihe gitoya yikingi namara gukira. Igira ikibazo rwose. Umubiri wanjye uracyakomeye. Komeze wirinde cyane witware neza. Mwana aracyakura afite uburwayi. 哎呀，行了行了行了，白老头，我怎么以前没发？ After visual age. Ni as. 请白老前辈放心，难处定。 Master White turuke neza rwose utekane nta kibazo. Master nzamwitaho. Sawa ngari mugende. Turagiye. Ubwo reka tugende. Yagiye se kumusaza. Yeah. Amaranye imyaka n'imyaka. Uyu ngo yasubiye ajyanye Young Master muri Snow Tower. Tugaruka kuri ruhande. Kombi sasa uyu nguyu ubushize yahaciye bamugurukishije. Hari uwahatunganyije. Yeah. Ni Chingilani. 快过来啊，师妹！快过来！ Chingiyi. Venus. Ubwo yabonye ntaribi. Mwana ntiyamutereranye, yamubaye hafi. Nazagenda mpora. Tanye kuva ngo biko yatuje. Busi igituma natuzane iki film iratuje. Genda mpora. Yeah. Urebye kuntu umukobwa azayitaye. Nta kibazo afite. Ntanda y'umujinya. Yaramwakira. Do hano. 前几日师傅新受了一套 minsi mike ishize Master yatubwiye ko tuzayitwitozanya sibyo uriteguye tugende rero. Yeah. 师兄 Yichinga ugapfa we. Uretse Kavayo ni kadogo. Kadogo 师兄 Yiching 师妹 Shime Minga. Yeah. 这是我这是 Aya nabitwaye mu gikoni nabyibye mu gikoni mwari matandeba gaho mu iporeza kigoryi. 除了师傅只有你 Ubusuretse Master twebwe bataturona tutakubonye. 看你是怕师傅知道 Uraje ngo dusangire kugira ngo tuze gufatanya ibihano kubera ko wivye. Utuvanga imyako yawe. 你爱吃不吃 Kigoryi murya se ibyo murya nyine. 不然师傅来找 Aho ngaho Master nsanze nta mwitozo yamvunagura mugende. Yeah. 吃吧，无妨。 Ngaho rya. 是。 Naka kanjye karye nta kibazo rwose. 不过他老人 也不会在意。来， nta kibazo rwose. Ngaho. 我们去找你与师兄练剑，很快明日的剑法。 Katugene mu myitozo kandi zabidatinze inkota yawe iraza kubirenze. Uraza kumaje kumenya byinshi. Uraza kumura umwe expert mu nkota baje kwitoza. Bafite garden hano baza kwitorezamo. Mu busitani. Nabana batatu. Ni Yu Ching. Na Yi Ching. Na Mingi. Yeah. Yagize cyakati ndabyo. Cyamura mu kirere. We, paramira. Gerarcha. Vayo. Yazamura izindi. Kobwa gibicu. Yeah. Kadoga reba. Kobwa tangira gufata indabyo. Gayo nguko. Aka na gace ka kabiri kuri Snow Tower. Ibi nta handi hose wabisanga. Aho wajya hose ishwi. Uratse muri The Great Entertainment. Niho wasanga udukoresho nk'utu. Ubufatanye n'indengabaganizi za Gasabo. Amajwi n'amashusho byiza by'umwimerere. Nta handi wabisanga. Ngaya nguko duhamagara kuri 0788 88589 dupanga ibyubaka
by'akazi na momo ibifunguye abana rero tugaruka kuri ruhande narari bacaho genda rya nuko bagenda ho ndani y'amashyamba mu migano ko bagenda niko iminsi hita ibihe byerekera witwa Nachu ni umunyeshuri wa Zugu Nachu inani cyo hakuno muri Snow Tower iminsi maje kwicuma iminsi maje kwicuma ntumbaze ngo ni igihe kingana iki gusa twabibonye hari wavuyeyo baramwubamira ni Snow Tower hakuno niho tugarutse arori maze umusore turamuzi Nachu umunyeshuri wa Zugu 弟子拜见少楼主。Young Master Tower turagusuje. 中等候，还请少楼主。bagutumije rwose nguze barabategeje mu ndani. Sasa ndebera hakuno. Umusore yarakuze. Ho! Snow Tower. Nagarutse iwabo nyuma y'igihe kinini cyane. Bamutumije ntumbaze ngo amaze igihe kingana iki ari hehe. Cyatarari iwabo kandi ari Young Master wahangaha. Yinjiye ndani. Nta muntu urimo. Xiao Yiqing, Young Master wa Snow Tower. Sana w'imyaka kwa mwita zoje zirifunga. Ho! Uyatunganya inkota. Nanchu. Xiao Yiqing. Ho! Iri hakuno. Kombe. Tayari na gacho. Ambush. Nabicanyi. Yatunganya inkota. Baya bitonze. Barakunkota. Otira mwumvira. Ho! Mota. Mota. Otira mwumvira. Pasarcho. Hey! Ho! Bosa scharimwe. Vayo. Tuza ariko. Tuza. Ho! Yaracha. Nyagasani. Hey! Tuza ariko Kigeri. Sora umuginga hanze. Ho! Yaracyarwaye indwara ni karande. Ntarakira. Hashize imyaka myinshi. Wari umwana yabaye umugabo. Urajya gucika. Kiraho. Oregon. Abarinzi umunara bavayo. Ho! Snow Tower. Kiraho hari waje amusanga asa nkamuzi yaramufashe ntumbaze ngo ninde sasa yarikanga ho avuna izosi biribiraha Mei Ching Chenge ni nyagasani wahangaha birimiraha narundi waje uragenda musobanukirwe ni episode ya kabiri uragarutse Yiqing we Yiqing uragarutse 麦叔叔。Onkel Mei，uncle umusore。想不到你这一回来，就遇上了。Ntabaje rwose kuba ukigaruka ikaze bagwara abicanyi baje baraje kukwica, Ntabaje cyane. Utanza apana umutekano rwose mbabarire. 10年了。Aciye imyaka 10。听雪楼竟这般血虐风。Ntago nakwizera ko muri Snow Tower haba hari ibintu nk'ibi ngibi. Ngarutse aka kanya kwere. Mbega ikintu mwigaragaje. Mwigaragaje mute? 一星你不必担心。nta kibazo tuze rwose. 既然堂上ubusazi kubana rwose hari umuntu utinyuka kuza kwicira umuntu mu butaka bwacu. 麦叔叔我作为听雪楼里的领导， nka nyagasani wa Snow Tower rero 楼主的吩咐，我也会将此事彻查到底的。 nta muntu utangiza urugamba hano ngo simbimenye ndaza gucukumbura amenye ibijya mbere hano. 那边有狼麦。 Karamureba ariko namuzi. Turaza kubyishingiyeho nta kibazo.
ntari wasi hanyuma umuryango 还请你找人修一下。 mutunganye nawe ndabinginze. Ya Nikos 这件事情你不要 kugira ikibazo kuri ibyo. 木料 Imbaho 听雪楼有的 hano iwacu ntago ari ikibazo rwose. Turabikora bitwaye ikisi. Caho uri nyagasani wa hano. Ibaze nawe abo umutekano baje uyungu yamaje kwirwanaho kandi bapimaga kunyama byanyabyo. Saza hakuno. Paza kuganiramo. 他近来身体如何？ Papa yarameze ati 自从10年前 aciye imyaka 10 老楼主与拜月教一战后， kuva Tower Master rwose yamara kurwana na Demon na Moon Sect 江湖时有传闻， cyabaye ikibazo 老楼主病重， abantu baravuga 是 Snow Tower nayo yabaye ikibazo 可 bavuga ko Tower Master 他也 ari mu bibi cyane mfite ubwoba ko 雪阁按时上报消息， hano rwose Jiaoji Chancellor ibintu byose azabitwara. Rero urumva nimba ya Mei Mei arimo arakontorora ibintu byose nagura neza iyi myaka yose se 在打理。 是 Mei Mingqing hano yaje kwafata gute 原是老楼主 Mei Qingqing 部下，听 yahoze ari inshuti ya papa wawe 一位信任 amwizera cyane ubu tuvugana rero n'abantu hano baramwizera 天 ayoboye 雪楼 imbaraga zose za hano niwe uzifite 主，却忘了 bamwita ngo ni Nyagasani Mei 我楼主在， yibagiranye yateranye papa wawe nta n'ikintu amufashije 我还有 Young Tower Master 不利， nizere ko bwaje hano ugiye gusubiza ibintu byose ku murongo. Nkimba nta kibazo ubwo nagenda. Filime natuje mwitonde 静， ntacyo 你觉得我这次回来对听雪楼的弟子而言是好是坏？ gute naba ngarutse hano rwose nk'umunyeshuri wa mbere hano cyangwa se nk'umuntu uzaragwa ubwami bwa hano bikaba bigenda gutya ubuyobozi bwa hano 出，现如今 birabaje cyane kuba uje bakakwakira gutya 这 nta n'ukwitayeho 中的位置， muri iyi si rero urabona y'imirwanire 如今各方势力， hano ufite rank urumva rero nimba imbaraga zose yarazikubira mugabo 但这最为棘手的， ndakeka harimo imitwe ahangaha 而是这听雪。 byaba byiza dutuje tukamenya ibijya mbere abatuye hano abari hanze buri kimwe cyose 不过师弟你不用担心， uko byagenda kose ntugire ikibazo 有师兄陪你。 you have me uramfite ndi kumwe nawe nzarwana iruhande rwawe uyu ni umunyeshuri wa Xiugu tugaruka hakuno 拜月教再无血， Xuewen ntazigera yongera kubaho mu Moon Sect 不会再回到你的。 nta nubwo azigera yongera kuba iruhande rwawe indi nshuro yibutse amagambo ati umugambanyi ikigomeke Xuewen yakatiwe igihano cy'urupfu Zeha arabyibuka Xiao Master wo muri Snow Tower ari papa w'umusore uyu nguyu. Iyi ni episode ya kabiri ugene mpura aza gusobanukirwa. Afite ifoto y'umukunzi hakurya ze nta kintu akitayeho haciye imyaka 10 yose urugamba rwabaye hagati y'umuyobozi wa Snow Tower n'aba Moon Sect n'umuyobozi wa Moon Sect twarabibonye no byagenze barimo barwanira umwana akana k'agakobwa ka Ming ka Jinglong wa mukobwa wa Blood Demon wabonye ukuntu byose byagenze garuka hakuno muri Ninja Mountain muri Nanjiang wa Moon Sect hari warumaraza atyo nuko atambuka ho kombe ndebera sasa mukecuru wacu gakecuru nawe yagiye nyuma y'imyaka 10 nawe aracyari harahumeka ho afite abamugaragiye waratuje aratekanye mu gihe undi barwanye we byaramucanze yitwa Gugwanga yakitwa Qing Hui umwe ni umurinzi w'iburyo ndaka umurinzi w'ibumoso filime ira mpora iracyari introduction filime ntiratangira niko nababwiye mwitonde mutuzi Araka yitwa Lian ni umuyobozi wa Moon Sect 10年， imyaka 10 iciyeho 这实在 muri iyi myaka 10 光阴如梭， ibihe byaragiye byihuse cyane pe 用计时。 twaratuje twirengagiza iby'isi yo hanze 可有收到消息？ hari amakuru mumfitiye 启禀教主， ndaguha amakuru 已经动手， muhabwa kamba muri King Zenlan 应会住在中苏。 arenda gupasinga hakuno ndakeka ari bujye muri Xingling Queen family 那 byiza cyane
听雪楼呢？ hanyuma ibijyanye na Snow Tower sebyo 自从与听雪楼那一 kuva urugamba rwabaye hagati yacu n'aba Snow Tower 我便在教中休养了10年。 namaze imyaka 10 ndimo ndirekipera 不知听雪楼 ndibaza 眼下是何 Snow Tower kuri no nshuri imeze ite 回禀教主， ndagwa raporo mistress 据说这10年来 imyaka 10 iciyeho 从未出过 byaho shishwi 也无暇 yagize agaragara ngasohoke hanze urumva rero ntawamenya ibijya mbere agatonga rero bya Snow Tower muri isi mirwani ntago birangira ntago birasobanuka neza ntago tuzi byabo nta gikorwa kigiye kigaragara cyabo umuyozo ntago turamubona 日进 mu sect yanjye 拜月教弟子 dufite abanyeshuri bakomeye cyane 服 banyeshuri banjye rero ndagira ngo dukomeze dutwara imbaraga zacu nta muntu ugomba kutuvangira nta uzaduhagara hejuru tugomba kwitaya bese tugaruka hakuno harabagenda uko bagenda harabakurikiye mama we ho ndani y'amashyamba King Mingi umunyeshuri Baidi wa mukobwa sasa nawe yarakuze tumuzi nka Jinlong bamuhinda amazina bamwita King Mingi yarakuze yavuye makuki ho kobwa mwiza cyane nindwanya kuno dore ko agenda kubita kurya nyamafarashi nyagasoni dore ko agenda mu biti dore ko agenda mu biti kandi sinzi ariko man ho filmira tugaruka hakuno madamu Z yitwa Zimo no murinzi wa Snow Tower ndashuje Young Tower Master mwitane pora muraza gutungurwa kanuko kandi Young Tower Master yatanze raporo 这是关于谢家的所有资料。 amakuru yose umuryango w'abaziwe arimo aho ngaho 谢府委托 Feng Ji 因为并非是江湖中事 twavuganye ko rwose 谢府 agomba kumara raporo gusa 谢家嫁女 ibijyanye n'iriya nyubako y'abazi 5000金出阁之 icyo bashaka no kugira ngo 在迎亲途中遭山匪所掳 ubukwe bugiye kuba batuze gutabara 出手 mu 下 gihe umugeni umugabo araje gutwara umugore we 确保他 aje gushaka uburokokero umukobwa ashaka agira umutekano 羊城的地 kandi umugabo yita ku cyubahiro cyane kuruta uko yita ku cyubahiro cy'umuryango kuruta uko yakwita ku mugobwa we 谢老安 none se ko ari ukameze aje kwagufasha bwacu gute 这帮山匪并非空穴来 afite ikibazo nyine ngo cy'amabandi yo mu misozi ikindi kandi nanone ku rundi ruhande afite umuhabwa kamba wo muri King Zenan ugiye kuza inaha urumva umuhabwa kamba rero ashobora kuza guhura n'ayo mabandi byakwitaho n'umugeni umukwe we uje gutwara umukobwa we ugasanga ni ikibazo aragira ngo dutabare byombi urumva ni inshingano ebyiri mufite ufite guhitamo rero niba muratabara cyangwa muri bagiye gutabara umuhabwa kamba bwa mbere ariko ndagira ngo mubitekerezo neza Madamu Z agatangaza guta amakuru nk'ayo ngayo wayibonye kwere batabara umukobwa w'abazi family ugiye gukora ubukwe ntagire ikibazo ubukwe butahe neza nta kibazo umuhabwa kamba uri buze ari buze gukambika mu rogi y'abazi family ati nabaye rega umugore wa gatanu muri uriya muryango niyo mpamvu amakuru yose nyaze 我听雪楼接下了 ntacyo babwire ko Snow Tower turakira ku kazi turarinda uwo mugeni nta kibazo arabigire ntacyo kandi n'uwo muhabwa kamba turamurinda igikomangoma cy'ikamba garuka hakuno twabonye amabandi y'imisozi atwara umuntu bari mwari ku ifarashi undagenda ese byabaye ubukwe ba umugeni bamushimuse n'umugore we nako n'umugabo we n'abageni kwanza yamenye inzoga hasi umugabo bamwishe bivuze ngo bakerewe ntago bahagere mu gihe ngo batabare uyu ni umukobwa wa Z family 冰玉节操 uyu munsi uraza kumenya 经世君之旨 aho icyubahiro cyanjye giherereye banakabano kiracya yakwica ari wakamutesheje wibuke twabonye arukurikira master fata inkota we uyu musore mu mwibuke uyu musore waba uyu nguyu umwibuke inyuma ye aca umuntu yagukiye muri The King's Invisible 什么人在此说人的 wari rutinyuka kuza guteka imitwe hakuno 还不赶紧滚出来 sohoka wasenye tukubone bajya hakuno kigeri n'umukobwa tayari King Ming hakuno tumuzi nka Jinlong bamuhindura amazina bamuntu ariko ute watinyuka kuzagwanga na Blue Wolf wenyine natake sha bona Blue Wolf
utayanga guhangana nabo rwanye n'umukobwa narihagije we barababeshye tayo uretse gusa umukobwa inkota afite n'iy'igiti mukobwa mfite inkota y'igiti kivaye ki we bamufatira inkota umugeni mureke 我当时有多大能耐呢？ ntabwo nagiye ko umuntu nkawe wari waza gukora ibintu nk'ibi tekinike zawe nta kigenda to nica akagoryi no kubatesha umwanya gusa inkota y'ikirazamuka kiraho yarubabaza abantu kumbe yanga to master yiking yariziye motira mwumvira aruwayisamye naraka nancu Whoa! Koga reba! Nanchu! Ho! Yapayo! Wani Blue Wolf! Rajahi! Fatumu! Yinga! Zengurutsa! Timba hasi! Yaracyura jahi! Blue Wolf baramufashe! Nani cyuni ndwanyi! Na master w'indwe mukobwa yaramurebye bikaramuzi! Baherukana mu bwana! Haciye imyaka 10 batabonana! Sore nta kimwibuka! 包给他们这边，说哥，指使你前来绑架谢姑娘。 utinyuka gucimuta madamu Zie 做了大半辈子山贼， ramari umusozi 为求财， ntawaduha amategeko dukora amafaranga urumva twiba amafaranga tukayakurira nta ariko ntawe dutetse kuri ncuro 找上门来， hari wakomanze ku rugi wanjye 绑了谢家， arangije ambwira ko ninshimuta madamu Zie 至于对方买主是谁， rwose ari bunkubiri yampaye igice cya zahabu 金叶子在何处？ yagwaye zahabu ngo y'ikibabi amwereka zahabu yareba naje abo baravugana 带下去吧。 mufate 如此高手却为他所用， aracyarwaye ya ndwara 病恹恹的。 uyu mugabo ko mbona nkaho muzi ari we nzi neza ra madamu Zie 受谢家所托，前来救。 ku bwa sinota rwose twe tuje kugutabara ese ni mama wabitegetse 您就是听雪楼的少楼主。 ushobora kuba ari yanga master wo muri sinota wa Zie yarabyumva ahita bikomfaminga neza ati si yaba ari we ukirwaye ya ndwara 是，早已传遍坊间。 yanga master ari gusubirayo biraza kuvuga ibihuha byinshi cyane kandi papa yita ku kibero cy'umuryango cyane kurusha ibindi uri 是听雪楼的少楼主。 uri young tower master Ziao wo muri Snow Tower kubera iki 姑娘认识我， uranzi kunyanishwa yatangiye kwibuka yawe nitwa Ziao yiki tunga inkota buretse yabyibuka 我是听雪楼的少楼主萧逸清。 yaramwibwiye kaje gufasha 我们约定日后再相见。 atirika ngusezeranye umunsi umwe niduhura uzafite ubuzima bwiza 受病痛折磨， takirwaye isezerano tuzongera duhure kobwa arimo arabyibuka sore nawe yaramwibutse yeah umukobwa wa Brad Demon tugaruka hakuru mu ishyamba hari abarimo bagenda nta mihanda kera ibagaho bacaga mu mashyamba bagutega mushi nyine bikarangira bakiraho burinde umuhabwa kamba we gikoma mu cyikamba barinde umuhabwa kamba yarangije fasha umwironge yitwa Yeho ni umuturanyi wo muri Nanjianga yavugije umwironge hari sinyari yabonetse kiraho narwaje ho nuko yamanutse none musore ku rundi ruhande naracyari impande nyinshi bari kutwereka uyu ngo ni igikomangoma cyaba King Zenan yeah gihagaze ngo umukobwa aramurebye rangije nuko yamanutse bari karchu uramubona ariko ya mutuze 他是前来护驾的。 uyu ngo yari hano kuturinda uyu yitwa Chinglani
拜见世子。ni umunyeshuri wa Baidi 飞的来信，说是 hanyuma 忠贤 umwamikazi yarantumye ngo nje kurinda umuhabwa kamba 世子前去洛阳， hanyuma rero ndagira ngo mbagezeho aho mugiye amahoro 赶他而行。 nagendanye ubwo wa mwana we hanyuma nanyura hano ntwari ntoya kugira ngo ndinde ndanezerewe cyane 想必这位就是野火姑娘。 ushobora kuba ari madamu yehwa 多亏了姑娘与在下结义。 wakoze cyane kumpa amerekezo y'aho ngomba kuza 少侠一直用书信联系，都没有见过面。 yewe iki gihe cyose gishiye twavuganaga mu nzandiko gusa 真是 kubona ubu ngubu rero mana we ndatunguwe uri boga kubona inkota ufite hariya mbese urarenze nta gushidikanya umunyeshuri we pe wa Baidi 佩服。 ni ukuri pe ndishimye kandi ndashimira cyane kuba duhuye uyu munsi oh 姑娘过奖了， sore yarakuze Qinglan 为了姑娘笛声， turamuzi nawe 要不然我也不知道世子 bari kugenda batwereka imikurire y'abana uburyo bagiye bakuramo 下失礼了。 yeah no taba twayibonye 日后 kobwa twamubonye dusigaje Kadogo Kadogo ntabwo turamubona 金兰哥 yeah Qinglan we ntari wasiro dukomeza urugendo yeah ariko siko nkibwira kikajya inyuma aho gukomeza 野火姑娘密信来往，请世子殿下暗中离开客栈，赶走 urumva rero kare nkomeza nzanagiye mbona ibintu byasanzwe muri nzira 英语流 mugira inama rero wareka tukagenda 线。 hari ahantu hibanga umuvandimwe wanjye Ching Yu ari twaza kohura tugaruka kuri Yu Jiang Tavern umuvandimwe wari hakuno hari uri koga bere gukomeza imihanda Ching Yu umunyeshuri wa Baidu kiraho nero mwatatse Ching Yu mwana bana nindwanyi ho bana inkota bareka inkota subira mu mazi filimira filimira bana nindwanyi bakuze nindwanyi Baidu dusiko abanyeshuri muhabwa kamba meze neza sasa mwisi igikoma mu cyikamba filimira ibyo mbonye cyangwa mwitonde ho bavuyeyo shize Crown Prince bicanyi babonetse numuhabwa kamba kuki bamwisi igikoma mu cyikamba Crown Prince ni Kadogo wacu Kadogo sasa Kadogo arabangutse turabibonye ntakeneye abarinzi mwicanyi aramwirangirije Fenge Qing Garden 公子， wakoze cyane Master Xiao 将就 no tugarutse kuntabara uyu munsi 姑娘如何称呼？我 namenye ure wowe wantabaye njyewe 当时盗匪 muri iki gihe 任谁都会 amabandi nyine yaragushimuse nifuza gufasha nta kindi ikirenze ibyo 卸下的是 ntago ari njye wagashimiye ushimire Sinota wa Master Young Master 谢姑娘与萧公子， ikindi ndashimira ko 这就回府上。 Young Master yafashe cyane yeah 小姐请慢，恐怕谢府你是回不去了。 yewe mfite ubwoba ko utasubira mu muryango wawe 谢老对外已经公布了你的死讯， Masters ye yamajije kubwira abantu bose ibyabaye 知道萧公子的顾虑， ndimo ndasobanukirwa impamvu y'ibyo byose nta kibazo 重视名声。 papa buri gihe aha agaciro icyubahiro cy'umuryango 我被深 uyu munsi kwa rubanda nashimuswe n'amabandi mu misozi bangije icyubahiro cy'umuryango umuryango w'abaziye 死了的贞洁烈女， ubu rwose kuri nge 名声 bamfata nk'isugi yapfuye 的女儿， rero urumva 谢姑娘方才用来自， cyarangiye nakundi 其中深意，想必萧某不用多说吧。 ariko kuba washatse kwiyica ndakeka wampa impamvu zifatika wari ugiye gukoresha aka ngaka wica 是我爹在我及笄 aka 之 kabano k'umusatsi rero 特意找人打造， nagahawe mu myaka 15 yanjye ku isabukuru y'amavuko 烈烈真心， nkahabwa kugira ngo kazandinde kugaragaza urukundo guca bugufi n'icyubahiro cy'umuryango 会自刎。 rero nanjye gutwaza ubuzima bwanjye kugira ngo ndinde ubusugire bwanjye 亲情自然是胜 amaraso n'umuryango ni ibintu bitandukanye wa mukobwa we 我们无情的 gute wafata ibintu nk'ibyo ngibyo ukurikira amategeko nk'ayo ngayo y'abantu batagira umutima 小姐难下决定，萧某的 sinigeze mbona rwose 此事。不过 sinigeze mbona ibintu nk'ibyo ngibyo Moyo. nagenze imana myinshi cyane So- ariko umukobwa nkawe ufite umutima nk'uwura ku biragoye cyane Moshya. genda kwinjiza wakanyumvishije 李玉簪， hanyuma rero nimba ako kabano k'umusatsi wumva udashaka kongera kugakoresha ko n'ubundi kare kagiye gutwara ubuzima bya byiza ukansubije 小姐的客房 uyaza hano madamu ze nako 过去， ni zimo yeah 谢少楼主， yaje gutanga raporo yaragasubiranye uyu hakuno 不知这位姑娘身居何处？为何 nabaza aho uba
一人在山。impamvu ari wenyine ujya mu misozi hariya wivanga mu ba Wolf 是下山替爹娘扫墓。 yari nyigusura ku gitutu cy'ababyeyi banjye. Umbabarire. 无妨。 yoya nta kibazo. Naracyakora baza umusore ataramwibuka neza. 萧公子这救急还没。 uracyafite ya ndwara yawe ya kera. Yarikanze. Ndwara yanjye ya kera. 姑娘怎知萧？ uziko mfite indwara yanjye ya kera. 我师父精通医术，我从小跟在他身边。 Nyumvira hakuno. Ngo tubizi ko mfite indwara. 通医术，我 ya master wanjye nyine yari mu Sand Valley. 萧公子的面色一看就是救急。 Rero kandi ni umunyabugeni mu bijyanye n'imiruguna n'imivurire n'ibishaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Yanyigisha uburyo ibimenyetso bifata mu by'indwara uko bimeze. Urumva rero nta kuntu ntamenya nimba aramubeshya. Ubusobanuro umuhaye ntabwo bufatika. Gusa ndashimira ku byo wakoze. Yanze kubyitaho cyane. Kuba wafashije n'iby'ingenzi. Madamu Zi. 楚少侠。 ntwari ntoya. Nani meze bite? Nabaza uriya mukobwa uri mu ndani mu nzu. 我看少楼主对他。 Mbona rwose Young Tower Master amufata neza meze bite? Gute? Mufata neza gute? Nyine 也没什么。 ntago ari cyane. 是觉得少楼主对他有些另眼。 nuko mbona nyine arimo amwitwaraho neza ukuntu nta kindi. 他们只是旧相识吧。对了， bahuye birango nta kindi. Hanyuma Madamu Zi. Iki kibabi cya zahabu 镇上查获的 twagisanganye ba Brady Pruba Wolf. Hari icyo wabukizeho? 这金叶子是钱家贵房所。 Iki gikorwa mu muryango w'abakingi. 一无二，不会有错。 Rwose nta bandi bajya bakigira. Gusa 钱家贵房 umuryango w'abakingi Chian 知道其中是否另有其。 ububiko bwawe ejo bundi bwaribwe. Ni ikibazo rero. Uvuze ngo ntago wamenya ninde wagikoresheje. Nimba ari umuryango w'abakian cyangwa se ari abibye bagikoresheje. Tuvuga ku nyubako kwa y'abazien Zie family. Sasa numbaze ngo Young Tower Master yakoze iki? Ho! Filimi iracyajya mbere mwitonde. Ntimwihute mugende gakene episode ya 2. Banze musobanukirwa akantu ku kandi. Kumbe hakuno hari uri mu baturage uri kureba. Bazanye isanduku irimo umurambo. No wande. Fungura isanduku. Muze kunareba. Barayifunguye. Yeah. Mze nk'umuntu uhagara ku cyubahiro cye. Batubwiye ko muze yakunda icyubahiro. Ko bwanjye maze ukunguku ninde nabishenganya, ninde nabishinja, ninde nabirenganyiriza, ninde nabihora. Being you. Ze yaraje tamarira uyareba. Kobwa ntago yapfuye ni muzima. Ninde wo kurenganywa? Ninde nshinja ibi ngibi? Kobwa wanjye. Zari mararira. Zari kurira. Yarebye. Yabonye. Agatambaro gatite umuntu ni muzima. Umuntu ni muzima. Gaikwa. Akunda icyubahiro. Tuzu gaikwa. Mufunge sanduku. So harimo umuntu muzima. Biraha. Harimo umuntu muzima. Mwijyana bakagombye kwishyira we. Bengeya. Arundi waje. Mama, kumbi sasa umukobwa aranga. Ntumbaze ngo ninde uri mu isanduku. Uri mu isanduku ni muzima. Bazanye isanduku ku karubanda. Fure wangwe bukoya fure. Wera ko umukobwa yarazi ko papa akunda icyubahiro. Yashatse kwiyahura kugira ngo rubanda batazavuga. Umukobwa wapfaka yakira umwana. Akaba igicibwa mu muryango. Niyo mpamvu ahari babikoze gutya. Kugira umukobwa ntagaruke mu muryango ahari. Wenda muze ntacyo yakora. Gusa ntumbaze icyo bari bubwire muze. Bona bazanye isanduku. Hano umukobwa we ari muzima. Yewe Master Zie. Young Tower Master. 听雪楼未能完成谢家所托。Yewe twihanganise n'utawa ntabwo yabashe kuzuza inshingano zayo.
在下实在抱歉。no kurinda umukobwa wawe utobarire cyane. Ese yabibonye ko umukobwa ari muzima? Muzehe yabibonye. Umukobwa ari muzima. 小女， umukobwa wacu mutoya yari afite umutwe ukomeye. 你听雪楼跟少楼主 yewe Snow Tower nawe Yanga Tower Master ntacyo mutakoze pe ntabwo mbibahora nta numwe nabirenganyiriza 不怪，怪这个世道危险， ndarenganya isi no cyane 小女此生遭此一劫呀！ ndarenganya umukobwa wanjye kuba yaremeye kugira ngo isi murebe nimurunguruke mucishemo ijisho niwe ndenganya nta wundi Being you 我原本只想偷偷隐瞒过去， nifuza kuba naguha 人人之逆， ibyiza by'ibizima 明白 kuko naguhisha hazaza hawe 乃是 nkahora nkurengera kurinda isi mbiri hanze ngaha 爹也是 none dore kuntu birangiye gusa nta kundi nicyo gihe ngo ngaragaza icyubero nawe umpaye mwana wanjye sasa numbaza icyubero umukobwa atanze niki umukobwa ni muzima bamuzanye yapfuye wakwibaza ibijya mbere ho bapanga kuri icyubero cy'umuryango cyane bivuze ngo bizavugwa yuko umukobwa amabandi yamwishe akamwicana n'umugabo we niyo mpamvu umukobwa ashaka kwiyahura hari Miraha Being you uruhuke mu mahoro Being you arahari kumva mwana wanjye uruhuke mu mahoro umukobwa arimo ararira umukobwa ni muzima arahagaze mu baturage hanze y'amarembo ari kureba bimeze bite biraherera he iyi episode ya kabiri tubona ni muri gatatu ndaje filimi iraha harimo utuntu twinshi cyane ugomba gusobanukirwa ugende mpurampura urasobanukirwa amaberane ntayo Snow Tower ndaje dukomeze njye na Libera Great